тоҷикистони беҳиштосои мо сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавос ва кишвари меваҳои шаҳрбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбус, пирияхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру саёҳат мебошад. тоҷикистон кишвари сарватҳои бузурги табиӣ аст. кӯҳҳои бузурги намак аз ҷумлаи неъматҳои бебаҳои табиати беҳиштосои кишвари мост. асосан аз нигоҳи ҷуғрофӣ, конҳои намаки тоҷикистон дар қисми ҷанубу ғарб, шимол ва шарқ воқеъ гардиданд, ки бузургтарини онҳо дар ҷанубу ғарби кишвар ҷойгир шуданд. натиҷаи тадқиқотҳои геологӣ маълум кардааст, ки дар ҳудуди мамлакат зиёда аз 50 кони намак мавҷуд буда, 13-тои он захираҳои бузург доранд, аз ҷумла конҳои намаки хоҷа сартез ва хоҷа мумин. хоҷа сартез дар ҳудуди ноҳияи восеъи вилоят хатгон дар соҳили дарёи ёқсу ҷойгир шудааст. бо мақсади кашфи асрори кони намаки хоҷа сартез, ҳайати эҷодии телевизиони илм ва табиат ба ин мавзеи табиии кишвар сафар мекунад. дар ин сафари пурасрор моро ҳамроҳ бошед. хоҷа сартез ва хоҷа мумин. дар бораи шахсияти хоҷа мумин маълумот надорем, вале сабаби пайдоиши хоҷа сартез маълум аст. масалан, як рӯ ба рӯи он хоҷа сартез аст, як талҳои бисёр баланде аст, ки ӯ низ аз намак иборатан. агар касе ки ба тарафи ховалин ҳаракат кунад, аз ҳамин кӯҳ ҳам намак ҳосил мешавад, дарёчае берун меравад, ки дарёчаи намак аст. дар ривоят ҳаст, дар замони асрҳои 4-3 пеш аз милод, асрҳои 1 милодӣ, ин бо номи фақат бо номи кӯҳи намак ёд мешавад, на ба тариқи ҳатто дар навиштаҳои Марко Поло ҳам кӯҳи намак аст. вале дар асри 9-10 дар замони Абураимони Беронӣ ин кӯҳ бо номи Меғатон ё Мехатон ёд мешавад. дар ин бора низ маълумоти дақиқи Абурайҳони Беронӣ ҳаст. мегӯяд, ки инҷо як сарвати бисёр бузурги табиист. ин номҳоро мардум мегузоштанд дар ҳамон ҷо. ҳатто як гуфторе ҳаст, гӯё ки ду то бародар буданд. яке хоҷа сартез буд номаш, яке хоҷа мумин. як рӯз яке аз инҳо меёд назди он бародаре, ки ҳамин кони намак дар минтақаи вай буд, мегӯяд: бародар, ба ман камтар намак фиристон. мебинад писари он бародараш, яъне додарзодааш, додар бародараш, писар бародараш намак меорад хеле кам, не тақрибан масалан 1 каф намак. баъд ин мегӯяд: барои чӣ ту ин хеле намаки кам фиристадӣ? дар ривоят мегӯяд, ки барои ин ки ман туро бисёр дӯст дорам, мехоҳам ки бисёртар бинем. агар зиёдтиам, ту дигар назди ман намеоӣ ва ман туро пазмон мешавам, ёд мегирам. баъд ин бародар нороҳат мешавад ва илтиҷо мекунад ва дар натиҷа дар минтақаи хоҷа сартез ҳам гӯё ҳамин намак пайдо мешавад. албатта ин аз назари нуқтаи илмӣ хеле хеле дур аст ва ин набояд боварию таваҷҷӯҳ зоя кард.
як кӯҳи баланде бо сафедиҳо ва рангҳои ҷилодор ба чашм намоён мегардад ва ба наздики ин кӯҳ расидан пас мебинед ки кӯҳе аст бо номи хоҷа сартез ва айни ҳол мо дар яке аз баландиҳои ин кӯҳ қарор дорем ва чанд лаҳзае ки дар ихтиёр дорем барои таҳияи барнома. мо имрӯз меравем ба ҷониби мақбараи хоҷа сартез. кӯҳи намаки хоҷа сартез яке аз конҳои машҳури намаксанги тоҷикистон ба шумор меравад. аз ҷиҳати масоҳат ва баландӣ хоҷа сартез ба кӯҳ шабоҳат дорад ки онро кӯҳи намак ҳам мегӯянд. захираи геологии кони намаки хоҷа сартез 40 миллиард тоннаро ташкил медиҳад. ин рақам 10 миллиард тонна аз захираи кони намаки хоҷа муъмин бештар аст. аз рӯи маълумоти бостоншиносон пайдоиши кӯҳи хоҷа сартез ки мардуми маҳаллӣ онро бародари кӯҳи хоҷа муъмин мепиндоранд ба замонҳои хеле қадим маҳсуб буда тахмин меравад ки он дар натиҷаи пайдоиши баҳрҳо ба вуҷуд омадааст. хоҷа сартез имрӯз чун ёдгории беназири табиӣ шинохта шуда он дар баробари дигар ёдгориҳои табиӣ боз манбаи маводи ғизоӣ низ маҳсуб мешавад. кони намаки хоҷа сартез аз ҷиҳати ҳаҷм ва аз ҷиҳати масоҳати ҷойгиршавӣ нисбат ба кони хоҷа муъмин хеле зиёд мебошад. аммо истифодабарии кони хоҷа муъмин дар замони ҳозира бештар пиёда гардидааст ва аз он бештар истифода мебаранд ва дар атрофи кони хоҷа муъмин якчанд корхонаҳои истеҳсоли намак арзи ҳастӣ доранд. баъдан кони хоҷа сартез бошад, дар атрофи он корхонаҳои истеҳсоли намаки ошӣ арзи ҳастӣ надоранд ва дар оянда ба нақша гирифта шудааст ки дар атрофи ин кони намак низ корхонаҳои истеҳсоли намак бояд ба вуҷуд биёранд. кӯҳи намаки хоҷа сартез таърихи қадима дорад. мувофиқи маълумоти илмӣ, қабатҳои намаки хоҷа сартез миллионҳо сол пеш дар давраҳои қадимаи геологӣ ба вуҷуд омаданд. тибқи хулосаҳои олимон, таърихи пайдоиши ин кони азим ба давраҳои юра, бур ва неоген рост меояд. пайдоиши ин кони намак вобастагӣ дорад ба замони даври юра. дар илми геология як замоне аст ки онро замони юра мегӯянд. қисми болои ин замон аз намак ва ангидритҳо иборатанд ки пайдоиши онҳо вобаста дорад ба як баҳр, як уқёнуси бузурге ки дар ин замон дар тақрибан тамоми минтақаи осиёи марказӣ, қавқоз мавҷуд буд бо номи Тетис. вақте ки ин баҳр оҳиста оҳиста ба ақиб рафт, яъне комилан нобуд шудан шурӯъ кард, он пайдоиши намак дар он ҷо ба вуҷуд омад. яъне обҳои шӯре ки ин уқёнус дошт оҳиста оҳиста бо мурури замон, бо гармии замон бухор шуданд ва дар натиҷа қабати бисёр бузурги намак пайдо шуд. аз рӯи ҳисоби геологҳо ин давраи хеле кӯҳан пайдо шудааст. тақрибан шояд давраи пратразо ё мезозой бошад ки ба ҳисоби инсонӣ дуруст намеяд. масалан инҳо ба миллион ҳисоб мешаванд, миллион сол пеш ҳисоб мешаванд. масалан барое ки дарк кунем, фақат эраи кайнозой пайдоишаш 70 миллион сол аст. ин як боигари як сарвати бузурге ҳаст, аз намак иборат. олимон мегӯянд ки метавонад захираи намаки ҳамин 400 сол тамоми дунёро таъмин кунад.
олимон бар он назаранд ки дар он давра қисми зиёди минтақаи имрӯзаи ҷануби тоҷикистон зери оби баҳрҳои қадим қарор доштааст. бо гузашти солҳо қабатҳои ғафси намак дар зери замин ҷамъ шудаанд. баъдтар дар натиҷаи ҳаракатҳои тектоникӣ ва бухор шудани об қабатҳои бузурги намак ба вуҷуд омада ба шакли гумбазҳои азим ба сатҳи замин наздик шудаанд. ҳамин гуна кӯҳи намаки хоҷа сартез ҳам ба вуҷуд омадааст. аҳолии маҳаллӣ аз замонҳои хеле қадим ин кӯҳро мешинохтанд ва барои эҳтиёҷоти рӯзгори худ аз намаки он баҳра мебурданд. асрори кашфи кӯҳи хоҷа сартез ба омӯзишҳои геологии охири асри 19 ва ибтидои асри 20 марбут аст. он замон геологҳо ҳангоми таҳқиқи сарватҳои зеризаминии қисми ҷанубии тоҷикистон хусусан ба омӯзиши илми кӯҳи хоҷа сартез оғоз намуданд. дар рафти тадқиқоти илмии муҳаққиқон дар водиҳои минтақаҳои ҷанубии тоҷикистон сарватҳои зеризаминӣ аз ҷумла мавҷудияти захираҳои бузурги намак муайян гардида, таркиби химиявӣ, ҳаҷми захира ва имкониятҳои саноатии конҳои азим омӯхта шуд. ҳамин тариқ маълум гардид ки кӯҳи намаки хоҷа сартез дорои захираи бузурги намаки табиӣ мебошад ки аҳамияти муҳими саноатӣ дорад. олимон онро ҳамчун яке аз намунаҳои нодири гумбазҳои намакӣ дар осиёи марказӣ арзёбӣ мекунанд. аҳамияти илмии кӯҳи намаки хоҷа сартез барои геологҳо дар омӯзиши қабатҳои намак, таърихи геологии минтақа, тағйирёбии иқлим ва пайдоиши баҳрҳои қадима муҳим арзёбӣ мешавад. дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон табиат мӯъҷизаҳое офаридааст ки инсонро ба ҳайрат меорад. яке аз чунин мӯъҷизаҳо кӯҳҳои баланди намаканд. инҷо на танҳо сарвати табиӣ, балки таърихи миллионҳо соли замин ниҳода аст. агар намак дар рӯи замин барои саломатӣ, барои беҳбудии ҳам кишвар, ҳам мардум фоидаи хуб дошта бошад, аммо дар қаъри замин барои ҷустуҷӯи конҳои нафту газ душмани аслии мушкилот барои пайдоиши конҳои нафту газ мебошад. аз чӣ сабаб? вақте ки мо ҳафорӣ яъне парма мекунем чоҳҳоро дар қабати болои замони юра як қабате ҳаст, онро мегӯянд қабати кимерич титон. ҳамин намакҳо дар ҳамон замон пайдо шудаанд. вале дар зери кимерич титон як қабате ҳаст ки пурра аз оҳаксанг иборат аст. вайро мегӯянд килаваи акспорт. ин ҳама инҳо дар замони пайдоиши уқёнуси тезис ба вуҷуд омада буд. вале вақте ки мехоҳем аз қабати кимерич ба қабати килаваи акспорт гузарем, ин намакҳо мушкиле эҷод мекунанд. дастгоҳҳои пармакунӣ садама пайдо мешавад, онҳо каҷ мешаванд, наметавонанд идома диҳанд пармакуниро. барои ҳаминам мо наметавонем ба ҳамон қабати газдор ки дар тамоми осиёи марказӣ захираҳои бузурги саноати гази табиӣ ба онҳо вобастагӣ дорад, мо наметавонем ба онҳоро дастрас намоем. ин хеле хеле мушкилӣ барои мо мебошад. аз ҷиҳате ки кони намак, худи намак як элементи химиявӣ аст ки барои рушду нумӯи растаниҳо камтар халал ворид мекунад. дар ин ҷо растаниҳое мероянд ки галофитҳо, яъне ба шӯрӣ тобовар ҳастанд. на ин ки масалан аз дигар мавзеи ноҳияи хувалин ё аз мавзеи ноҳияи муъминобод ин ба куллӣ фарқ мекунад. минтақа аз ҷиҳати релеф гуногун аст. дар ин ҷо теппаҳо пасхамиҳо дида мешавад ва аз сатҳи дарёи яххоб дар баландии 400 метр фарқ мекунад. ва олами набототи ин аҳён баъзе дарахтони сояафкан ба мисоли туғ, писта дида мешавад ва растаниҳои эфемерӣ доранд. яъне ин растаниҳои эфемерӣ мавсимӣ ҳастанд. ҳангоме ки баҳорон камтарак ё миқдори боришот камтар бисёртар мешавад, дар ин ҷо ин эфемерҳо дарав рушду намуд мекунанд ва як манзараи зебоиро ташкил медиҳанд. дар ин кӯҳи намак растаниҳои
ба ҳамин муҳит хос рушду нуму мекунанд ки ин новобаста ба системаи экологияни экосистемаҳо нақши муҳим доранд. макони ҷойгиршавӣ соҳили дарёи яхоб деҳаи эмомтарифии ҷамоати деҳоти худоёр раҷабови ноҳияи восеи вилояти хатлони тоҷикистон. масофа аз шаҳри душанбе то ноҳияи восе 163 километр. кӯҳи намаки хоҷа сартез аз қисми ғарб ба шаҳри кӯлоб дар масофаи 10-12 километр, аз шимол ба маркази ноҳияи восе дар масофаи 15 километр ҷойгир аст. баландӣ аз сатҳи баҳр 955-958 метр. масоҳати кӯҳ тақрибан 98 километри мураббаъ. захираи намаки табиӣ беш аз 40 миллиард тонна. чаро сартез шуд? аз сабабе ки дар поёни ҳамин кӯҳ шаҳри бисёр бузурге дар асрҳои ду яки пеш аз милод ба вуҷуд омадааст. ин аввалин пойтахти хатлон аст. ҷои осори даврони юнону бохтарӣ, даврони мақдунӣ пайдо карда шуд ва дар поёнтар аз он амфитеатр низ пайдо шуда. ин қалъа яъне дижи асосии кӯлоб дар ҳамон давра ҳамин ҷо буд ва сардиж мегуфтанд оро. анамин оҳиста оҳиста вожаи сардиж ба сартез табдил шуд. вагарна он кӯҳе ки шахҳои тeze дошта бошад надорад. ҳарчанд бисёриҳо мегуфтанд ки дар назди намакзору зиндагӣ кардан мушкилтар аст, вале ин шаҳрҳо аз дарёи баҳман меояд, сурхоб ё сурхрӯд. сурхобам ҳамон маънои суҳроба, ҳарди ҳамин тақрибан як чиз аст аз назари забоншиносӣ. аз ин тараф дарёи ёхсу аст. дарёи ёхсу ҳам дар худ ҳамон нишонаҳоро нигоҳ медорад, ба хотири он ки ёхсу ин аз забони хеле кӯҳани протоиронӣ мегӯянд. яъне то даврае ки мардуми Эрон тақсим шуд, ҳамин ёхсу бо баробари он чанд вожаи дигар ҳам дорем ки аз ҳамон давра худи кӯлоб, худи дашти ҷум, кангурт, ино ҳамаш вожаҳои протоиронӣ ҳастанд, забонҳои протоиронӣ ҳастанд то пайдои шаванд. яъне мо дар ин маврид чиёзи эътимоднок зиёд дорем. ба ақидаи олимон сокинони маҳаллӣ аз замонҳои қадим ин конро мешинохтанд ва намаки онро барои эҳтиёҷи рӯзмарра истифода мебурданд. кони хоҷа сартез аз лиҳози геологӣ хеле нодир мебошад. захираҳои он хеле калон буда барои истеҳсоли намаки ошӣ ва истифодаи бахшҳои гуногуни саноати миллӣ аҳамияти калон дорад. мавзеи ки ба хоҷагии қишлоқ наздик аст, яъне маҳалли зисти мардум аст, чарондани чорво, яъне чорвои маҳаллии мардум ин заминҳоро барои як қисмаш барои кишоварзӣ мардум истифода мебаранд, яъне аз қабили наск, наход ва растаниҳои зироати кишоварзӣ дар ин ҷо кишт карда мешаванд. оилаи лӯбиёгулон дар ин ҷо ёки аз хушадорон ба гандуму ҷав зироат аст, дар ин ҷо кишт карда мешаванд, маҳсулот гирифта мешаванд. ин ҳам мавсимӣ аст, яъне чӣ қадаре ки боронгарӣ намӣ бошад, дар қисмати ин сабзиши растаниҳои эфемерӣ бисёртар ба чашм мерасад. ва агар дар тӯли бо назар кунем ба умқи таърих, қисмати поёнӣ ки намноктар ҳастанд, дар ин ҷо баъзе растаниҳо ҳам боз сабзиш мекунанд. яъне аз олами ҳайвонот бошад, дар ин ҷо мор, келас, хазандаҳо, баъзе паррандаҳое ки ба ҳамин хос муҳит мутобиқ шудаганд зиндагӣ мекунанд, яъне кафтарҳои адирӣ ҳастанд, яъне паррандаҳо ва дигар намуди олами набототу ҳайвонот дар ин ҷо бисёр манзараи зебо ташкил медиҳад. намаки ошӣ ва инчунин
намаксанги табииро дар соҳаи чорводорӣ ҳам барои парвариши чорвои гӯштӣ фаровон истифода мебаранд. дар деҳот сокинон ва чорводорон барои чорвои хурду калон намаксанг мегузоранд то чорво солиму бенуқс парвариш ёбад. мардуми деҳаҳое ки ба кӯҳи хоҷасартез наздик ҳастанд дар ин ҷо ба кандани кӯҳпораҳои сангини намак машғул ҳастанд ки мо ба назди эшон меравем ва пурсон мешавем ки барои чӣ ин кӯҳпораҳои сангини намакиро аз замин мекананд ва истифодаи онро барои мову шумо шарҳ медиҳанд. шумо чӣ хел муайян мекунед ки намак дар ҷои ҳамин кӯҳ ҳаст барои кандан? Масалан, мо ҷа нигоҳ кардем, як қабаташ хокай. خاک هست وقتی نمیجا نمی نمک های ندیدی شخم تاش هویه همه دی وقتی اگر تای جگلوخ باشه نکنی محکم باشه کندن نمیشه فقط میکوی نه تای خوکا وقتی جوی که نه هویه کو اون جو را میکوی اگر وقتی هویی بخاب کردی میگیری خیلی بگو که پاکزا محکم باشه نمیتونی رنگی نوش وری رنگی ها نوش وری تریده گرفتن نمیتونه. این کارم موسمیه. این 3 ماه 4 ماه. 3 ماه 4 ماه. بعد تابستون دا خریدش کمه. فقط نیمی تیرامو تو نیمی مای مایه. یه تمام. مای ایونه. میبرم نمی خیلی کراش میفروشم. کیلوش میفروشم. امی خیلی؟ آوا. نمی کراش مثل 10 کیلو های. خیلیش میگه که کیلو بودی. میگوی 10 کیلو های 70 کیلوش 70 تینی 70 دیرمی. ای خودش داتای خوک ای دیگه طبیعیه. او سالهای پیش میگفتن که از نمک یاد نکرده بسیاری از انسان ها با بیماری جوغر. همون حسابی نمو گفتیستم که نمو حسابی نمو اوه خودم های نمیستیم اوی میکنم. این یکون جویی که میکنی نمکی که ناو ساز شده کو نمکی ناو ساز آنها میبرن این خیلی قطعی نمیشه برای که این چکش خودش در آو شوری بد میکنه اوی که نمیجا فرض کنیم کندم یکی نمیجا قمیوی او خودش سخته رنگ نمی سنگوی اما میچکش نرمای چیره شکرها خودش میکنه این اوزی او بزانش تو چندی که زدش ای نرم زیاد میشه شوری. اهمیت آن همین نمک برای چورو چخیل است؟ همه چیزی که به نمک باشه خودش نمیشه. همه چوروان ایسوبی هم نمک نمیخره خاصه یا نمک هم میخره و اشتیادم یا هم اشتیادم یا هم پوستا کوو میکنه. پوستا که کوو کرد علف سازای علف کبود. روز سیزن داموشه. دامشیاری یا هم با دامشی گومولا پس طولی چند سال است که به همین کار مشغول هستید؟ 10 سال دیگه. چند نمود نمک در اینجا بود؟ این یک نمودش نوی کبوته خب نمودش سرخه صرف نمک او هم نمک صرف نمک نمک نمی صرف نمک نمی خودش نمک باید نمودش هست تای خورده خیلی کب چیه ساوزه که او کندنش با خیلی خوب میکنه. اینجا کمش در یک 4-5 نمود نمک سفیدان داره، نخی سرخان داره، کبوتان داره، ساوزان داره. اینا کبوت هستن؟ این کبوت های. این نمکی هست که تای برون در پارتایش نمیسول میبرن نسبت به نوع سرخ سفیدش این دیر رو میشه. نوعی برون در باره تای زمین در پارتایش که نمیکنه میبره. در او میشه. ای ممکنه یه آماده شد دم ماده او شد.
дар хоҷагидорӣ намаксангҳои инҷо вуҷуд дорад ки мардум ба воситаи ашёонро камда барои чорводорӣ хоҷагӣ чорводорӣ истифода мебаранд. яъне ки агар дар хонашон моли майдаю ягон чорвои калони шохдорро парвариш кунанд барои фоида, ино ҳатман аз ҳамун санги вай оварда барои истеъмоли намак ба он чорводор даркор аст. ва махсусан агар ҳангоми сафар дар шоҳрое ки ба ҳамон тарафи ноҳияи Ховарин аз тарафи восеъ ҳаракат кунем, дар сари роҳ мардум ҳамун сангҳоро, яъне намаксангҳоро барои фурӯш гузаштааст ки талаботи мардум. кӯҳ аз намаксанги сафед, сабзтоб, бунавш ва сурхчатоб иборат буда, рӯи онро қабати ҷисмҳои сахт пӯшонидаанд. нишебиҳои сар ба поён овезони ин қабат сангҳо мисли рангҳои тиру камон ҷило медиҳанд. дар атрофи кӯҳи намаки хоҷасартез ғорҳо ва чашмаҳои шодоби шифобахш ва манзараҳои нодири табиӣ мавҷуданд ки диққати муҳаққиқон ва сайёҳонро ба худ ҷалб мекунанд. минтақаҳои болоии хоҷамумӣ дар худи хоҷасартез чашмаҳои зиёде мавҷуданд. ин чашмаҳоро тааҷҷуб мекунед. гирду атроф ҳама намак ҳаст, вале обе ки аз ин чашмаҳо ҷорӣ мешавад, онҳо оби ширинанд. тасаввур кунед барои худатон, хеле аҷиб аст. охир савол ба мемонад, барои чи ин хеле? ин барои он ки ин обҳо, ин чашмаҳо аз қаъри اون جنس‌های کوهی میان که در پایان همین نمک جایگیر شدند و اونها با نمک از طریق پیدایش یگان وابستگی ندارند و ترکیباً هم تماماً دیگر هستند. آهک سنگ‌هایی هستند که مسامه سوراخی دارند، در اونجا آب جمع می‌شود از پایان و آهسته آهسته به بالا می‌پرد. اکنون وقتی که آب از قعر امی کون گردش میکنند با مینرال‌های گوناگون ومیخورد در سمت حرکت خود با مینرال‌های گوناگون ومیخورند و این مینرال‌ها همون مینرال‌های حل شونده در ترکیب آب با فایز خیلی کم حل می‌شوند و آنها از یگان قسمی زمین فواره زدن میبرند در زیر فشار مثل خاک و مینرال‌هایی که در اونجا هست در زیر تاثیر فشار و از یگان قسم اونجا میبرند و اون رو مردم مورد استفاده قرار میدهند. این آموزش خلق این چشمه خصوصیت شفابخشی دارد در طول 100 ساله ها با وجود میاد. یعنی مردم اون رو استعمال میکنن با این یا اون درد یا که پوست معالجه کردنش میکنه یا که عضوهای هاضمه را یا که مثال معده انسان یا که با فشار بلند یا که با فشار پس خصوصیت شفا بخشی دارد. این رو خود انسان ها در طول تجربه های تاریخی خود بعد به دست میارن و با مردم از دهان به دهان یا که از خط به خط میگذارن. عین حال ما در نزد چشمه دلارام قرار داریم. با گفت تاریخ شناسان این چشمه را میراب کلاب میگفتند. یک خاصیت خواجه‌سرتیز زمین است که هم از نظر طبیعت شناسی و هم از نظر تاریخ شناسی یک چشمه است با نام چشمه دلارام. در گوشه از خواجه‌سرتیز واقع است و تقریبا به درازی 6 به 5 است. در بازی کمی خردتر شده است. او را میراب کلاب میگفتند. مردم اگر که به بهار نزدیک میشد، اگر آبش کم یا زیاد میشد به وسیله میدانستند که امسال چگونه سال میشه. آب منطقه خوب میشد. پایان از آن چشمه ناسکول است.
илова бар ин минтақаҳои кӯсори намакдор баъзан барои ташкили истироҳату табобат низ истифода мешаванд. мутахассисони соҳаи тиб ҳавои ғорҳои намакӣ ва минтақаҳои намакдорро барои табобати бемориҳои роҳи нафас муфид арзёбӣ мекунанд. من گاه تعجب میکنم برای چه سرمایه‌گذاران تاجیک محلی نمیخواهند در اینجا یک آسایشگاه بنیاد کنند که هم از جهت خوبی سلامتی مردم را بهبود میسازد و هم برای خودشان منفعت درآمد و مبلغ برایشان پیدا میکند. برای چی؟ برای اینکه هر جایی که نمک هست، کانهای نمک، اونجا کسلی‌های استما میگویند، یعنی مشکلی نفسگیری، بغم پاها درد میکند. همه اینها را این نمک از بین میبرد. ما هم میتونستیم در اینجا همچین چیزی بنیاد کنیم، هم برای افتخاری که کشور تاجیکستان چنین منبع آسایش، منبع سلامتی دارد و هم از جهت درآمد نه تنها برای مردمی که اونجا سرمایه گذاری میکنند، حتی برای بودجه کشور خیلی خیلی مهم میباشد. امام تعریفی یکی از چشمه‌های نادر و کمیاب طبابتی در این مکان تاریخی و باستانی شناخته شده است و در این موضع مدفن امام تعریفی در شفت راه ماشینگرد جایگیر است. چشمه امام تعریفی تخمیناً 100 متر دورتر از نزد آرامگاه در زیر کوه خواجه سرتیز جایگیر است. آب آن کمی طعم شور داشته، به گفت کارشناسان فشرده آن از زیر نمکسنگ‌های کان جاری شده توسط قبورها به این مکان انتقال می‌یابد. бинандаҳои азиз, мо дар назди оромгоҳи ҳазрати имом таърифӣ қарор дорем. имом таърифӣ яке аз чашмаҳои нодир ва камёби табобатӣ дар ин макони таърихию бостонӣ шинохта шудааст ва дар ин мавзеъ мадфани имом таърифӣ дар шафати роҳи мошингард ҷойгир аст. чашмаи имом таърифӣ тахминан 100 метр дуртар аз назди оромгоҳ дар зери кӯҳи хоҷа сартези валӣ ҷойгир аст. оби он каме тамъи шур дошта, ба гуфти коршиносон фишурдаи он аз зери намаксангҳои кон ҷорӣ шуда тавассути қубурҳо ба ин макон омада мерасад. инак меравем ба назди қубури обгузар. имрӯзҳо овозаи оби чашмаи имом таърифӣ дар минтақаи Кӯлоб ва вилояти Хатлон паҳн шуда ба гуфтаи сокинони маҳаллӣ ҳатто берун аз марз низ барои нӯшидани оби ин чашма омадаанд. аз рӯи таҳлилҳои коршиносон оби чашмаи имом таърифӣ ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ буда дар бозори дохилӣ аллакай мизоҷони худро пайдо кардааст. андаке тамъи шур дорад. сенам дова ҳам шурай ҳам ширинам тақа ҳами ҳарсе ҳами овай танаям куми ягон ҷо наметова ёки ай куҷои торода ягон ҷо наметова ай хоҷа сартезам наметова ё уномала мефаҳми ки ай кандем ҳами ай танай кӯ мебоям мо айҷа бо чиқода ҷамъ мекунем омада бегаи гирифта мебарам ба завода. خواجه مومن با خواجه سرتیسی که در شفاعت هم شفاعت خودش هست وابستگی خیلی خیلی زیج دارن از جهت پیدایش و هم از جهت ترکیب.
هم خواجه مومن نمک خواجه مومن و هم نمک خواجه سرتیز تقریبا 80% از نمک ناتری خلور وایرو نمک آشی میگن به زبان تاجیکی عبارت است که این تصور کنید 90% ناتری در ترکیب این جنسی کوهی بودن خیلی خیلی مهم است هم از جهت علمی یعنی پیدایش است و هم از جهتی که برای سلامت انسان خیلی خیلی مفید است. طبق تحقیقات گیولوژی و خصوصیت‌های عمومی کان‌های نمکسنگ جنوب تاجیکستان قسم اساسی ترکیب نمک خواجه سرتیز را مینرال گالیت تشکیل می‌دهد یعنی اساس نمک را خلورید ناتری تشکیل می‌کند. غیر از این در ترکیب آن مقدار معین مینرال‌های دیگر نیز موجود میباشند. کلسی، مگنی، کالی، سولفات‌ها، یود، برام، میکروالمنت‌های طبیعی. این ماده‌ها به نمک خصوصیت‌های شفابخشی و بیولوژی میبخشند. اساساً دو نمود نمک میشود. یکی از آن را در علم گالیت مینامند که ترکیبش ناتری خلور میباشد. دومی سیلوین یا که اون رو کرنلیت هم میگویند که در ترکیب وای هم کالی است هم مگنی هست و ناتری است. وای برای سلامتی زیاد خوب نیست. برای چی؟ برای اینکه مگنی اگر برای بدن فایده داشته باشد ولی از معیار زیاد اون استفاده کنید باعث پیدا شدن بسیار مشکلات در هضم غذا و این چیزها باوجود. برای همین هم اونهایی که بدون داشتن اطلاعات مخصوص میبیان و این نمک ها را گرفته استفاده میبرند این البته درست نیست. خاصیت نمک اگر ما از جهت شیمیایی بها دهیم اگر نمک یکی از مینرال هایی میباشد که برای انسان برای جامعه خیلی مفید است. میبینیم که قسم بالایی این کان خواجه سرتیز از گیل و خاک در قبض 6-7 متر در طول هزار ساله ها امی وقتی که چنگ غبار می شود این چنگ غبار در بالای نمک میشینند و آهسته آهسته این یک قبط موافق را برای نمک حاصل میکنه چون این قبطی که در بالای کان خواجه سرتیز ارزی هستی دارد این اساسا از گل خاک می باشد و این امکانیت میدهد یک پرده می شود که من بعد نمک از تاثیر باران برف و ژوله شسته نشود. نمک خواجه سرتیز دارای رنگ سفید، بعضاً خاکستری یا گلابی روشن دارد. در بعضی قسمت‌ها شفاف است. ساختار کریستالی داشته در آب خوب حل می شود و نهایت از جهت اکولوژی برای استفاده آذوقه‌واری موافق ارزیابی می گردد. متخصصان و عالمان بر آن نظرند که محیط این کوه و هوای غارهای نمک به سلامتی انسان تأثیر مثبت می‌رساند. خواجه سرتیز نه تنها ثروت طبیعی بلکه همچون ذخیره نادری طبیعت تاجیکستان جنبه مهم اقتصادی نیز دارد که در آینده می تواند برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مملکت نقش مهم داشته باشد. زیرا کوه نمک خواجه سرتیز در برابر کان نمک خواجه مومن عصرها طلبات داخلی را تامین می نماید. کارشناسان ابراز می‌دارند که استفاده ثمره‌بخش چنین کان‌های طبیعی برای رشد اقتصاد ملی، تأسیس جای‌های نو کاری و افزایش استحصالات وطنی مساعدت می‌نماید. زیرا نمک استحصال شده برای احتیاجات اهالی بخصوص در بخش صنعت آذوقه‌واری استفاده می‌شود. در سطح روی زمین آب‌ها را محدود کردم و در هر یک 4 ماه از اونجا نمک میگیرن. این نمکی که اونها از اونجا میگیرن 2 قبط دارد. قبط بالایش برای آشامیدن برای خوراکپزی استفاده میشود. قبط دومش که ترکیبا خیلی تمیزتر و تازه تر نیست مثل قبط اولی، اون برای مسئله های تکنیکی برای در مسیر خیمیا استفاده میشود. عموما بسیار خیلی مهم می باشد. نمک برای ارگانیسم انسان
و برای صنعت بسیار ضرور است، مخصوصا برای صنعت. یعنی که از نمک وقتی که نمک الکترولیز میکنن از اونجا سوده کاوستیکی حاصل میکنن. این سوده کاوستیکی، این سودایی که برای شستشو موادهای شستشوی زوادها کار میکنن، 70% همین محصولاتی که اونها میبرن همین سوده کاوستیکی است. سوده کاوستیکی حتی مملکت‌هایی که همین سوده کاوستیکی را استفاده میکنن اونها رو مملکت‌های پرقدرت میگن. دیگر خصوصیت نمک بهداشتی، یعنی که خصوصیت خوبی نمک خواجه سرتیز از اون عبارت است که باید کانی رویک است و ما از قهری مثل 200-300 متر کشیده به بالا نمیبروریم. فقط ما اگر خواهیم اون رو با واسطه ماده‌های ترک‌کننده میترکونیم و نمک در قسم بالای زمین قرار دارد که این با خراجاتی مثل اقتصادی خیلی کمه وای میکنند. اون محلول‌هایش که چشمه‌هایش که از داخل کون میبرایند و علاقه محصولات تپه تیار فقط قبرها را میکشن، قبرهای پلی اتیلنی را کشیدن در کار و همون حجم‌هایی که وای میکنن نمک ذخیره میکنن اونجا بردن، از اونجا نمک با راه‌های گوناگون بعد به کارکرد شیمیایی تبدیل میدن. خواجه سرتیز در قطار کوه خواجه مومین مست با استحصال نمک تازه آشی ماهیت بیشتر اقتصادی را صاحب گردیده است. این کوه بزرگ یکی از کلانترین کانهای نمک جهان بوده، امکان دارد که مردم عالم را طول بیشتر از 400 سال به نمک از جهت اکولوژی تازه تامین نماید. بر ضمن این نمک در استحصال محصولات خیمیایی، کارکرد پوست، نگهداری محصولات غذایی و بعضی روندهای تکنیکی وسیع استفاده می شود. با در نظر داشت ذخیره‌های کلان نمک، تاجیکستان امکانی وسیع دارد که صادرات این نوع محصولات محلی را به کشورهای خارجی بیشتر نماید. کان خواجه سرتیز سال 1981 کشف شد. یکی از بزرگترین انسان‌هایی که خیلی با جد و کوشش برای کشف این کان خدمت کرد شادروان اصل‌زاده امام‌الدین می باشد که بسیار حفار، یعنی اون رو پرمچی میگویند، ماهر بود. اساساً اینها یک گروهی داشتن، گروه پرمچی ها. اونها برای کشف کان خواجه سرتیز تقریباً 3.5 سال خدمت کردند و آنها این گاز را از قبط پلیاگین پیدا کردند. این قبط پلیاگین نسبتاً جوانتر است و در قسم بالایی قشر زمین جایگیر شده است. بعد از پلیاگین بعد میاد قبط تباشیر، یا که وای رو قبط بور میگویند. بعد از قبط بور میگذارند به قبط یورا، بعد تریاس و هاکازا آهسته سمیخ چقور شدن به دور پلیازای میگویند که همون معنی است پالیو قدیم، زای کلمه لاتینی که ما در تاجیکی هم استفاده میبریم، یعنی تولد شدن، تولد جدید، یعنی تولد کهنه است، تولد جدید. این نمک ها، این کانی که کشف شد در خواجه سرتیز، این قسمتی همون کاینازوی، قسمت پیدایش جدیدش بود در زمان پلیوگین که نسبتاً تقریباً 4 سال شهر کولاب را همین کان چی میگویند کمک کرد برای استفاده برای اهالی، برای مردمی کشور. بعضی مردمای گرد و اطراف هم از اون استفاده می‌بردند و این برای پیشرفت کشور، برای بهبود زندگی مردم خیلی مهم بود. خاصیت دیگر این دارد که در آنجا کان گاز در اینجا وجود دارد و اون خاصیتی که دارد مثلا در ساحه صنعت تاجیکستان میتونند اون استفاده برند و این نمک را در ساحه صنعت میتونند مردم با واسه استفاده برند و
мо кӯшиш мекунем ки он растаниҳое ки дар анҷом бероянд дар боғи ботанки шаҳри Кӯлоб барои омӯзиш оварда интродуксия карда аз ин ҷо боз ба табиат баргардонда олами набототи кӯҳи Хоҷа Сартезро бою рангин кард. аз давраҳои қадим ин ба мо маълум аст, аз он ҷо чашмаҳо ҷорӣ мешавад. чашмаи имом таърифӣ дар он ҷо мавҷуд аст, бо дигар чашмаҳо аст ки мардум ин намакро барои истеъмол хоҷагидорӣ истифода мебаранд ва аслан ин як муаммои сарбаста ё ки асрори нуфта аст ки дар ин ҷо корҳои илмии тадқиқотӣ бояд гузаронида шавад, чунки минтақаи Кӯлоб як минтақаи худ бою хосу рангин аст ва шояд бо дигар тарафҳои ин ҳам илм исбот кунад ё ки кашфиётҳои нав дар ин ҷо амалӣ гардад ки ба соҳаи илми тоҷик хизмат мекунад. кӯҳи намаки Хоҷа Сартез яке аз муъҷизаҳои нодири табиат аст ки дар худ таърихи ҳазорсолаҳо ва асрори зиёди заминро нигоҳ медорад. ин макон на танҳо сарвати табиӣ, балки бахше аз фарҳанг ва зиндагии мардуми мост. имрӯз илм моро ба кашфи асрори табиат раҳнамоӣ мекунад, то мо арзиши чунин ганҷинаҳоро беҳтар дарк намоем. ҳифзи кӯҳҳои намак, ҳифзи таърих, табиат ва ояндаи наслҳои фардост. тоҷикистон аз конҳои намаксанг бой аст. дар ҳудуди мамлакат зиёда аз 50 кони намаки ошӣ мавҷуд аст ки захираи умумии онҳо бештар аз 75 миллиард тонна аст. ба ғайр аз кӯҳҳои намакини Хоҷа Мӯмин ва Хоҷа Сартез, дар ҳудуди кишвар боз конҳои намаки Норак, Кангурт, Шаҳри Тус, Танобчӣ дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон, Қамишқурғон, Бардамкулӣ, Оқсуқон дар қисмати шимолии Тоҷикистон, Шурбел ва Ранкул дар ҳудуди вилояти Бадахшон маъмуланд. ҳамин тариқ Хоҷа Сартез танҳо як кони оддии намак нест, он сарвати бузурги табиӣ ва макони арзишманди илмӣ ба ҳисоб меравад. таркиби минералии намак ва муҳити табиии он метавонанд дар оянда барои рушди саноати хӯрокворӣ, соҳаи тибби табиӣ ва сайёҳии экологӣ дар кишвар мусоидат намояд.